excretion na reproduction. Sikiliza vizuri, utoaji taka mwili hauna hiari, utake. Matunda yote kuleni, utoaji taka mwili. Utake matunda yote kuleni, huo ni utoaji taka. Lakini tendo la ndoa sio lazima. Ili nijue kwamba napaswa nifanye hili tendo, pamoja na kwamba kifaa ninacho, lazima nisikilize utaratibu. Je, hiki kifaa nilichopewa ili nikitumie, napaswa nikitumieje? Namuuliza aliyekitengeneza. Aliyekitengeneza ananiambia hivi, uwe na mke mmoja, Pastor Peter. Utashirikiana na huyo peke yake. Ukilala na mwingine utapata HIV na utakufa. Swali, Mungu alikuwa hataki mimi nishiriki tendo la ndoa? Anataka.